Kevin Kadho na Chune Mutegeri bwaga nutubako na kanya kugwatanira nawo nikiri weru weekend they that home bitagwantinya rikinywa tani jamajira tukupanganirite credit tocheto Kembe kumegembe kure thirikari county biure biagio otumiri wa kigina Kariba maili 10 kirwo gweka gikaro na babisa ba KWS kenda kwariria mpithukiro cia njogu Memba ba murandi Jorimi Jo Marega ugoti kuromba utethi bwa gwitithia na mbere murandi Jojo Jema kuma keke ya mwathi kuromba utethi kenda bomba kuthika mwendo wao Kuwatogeni okairi monanirio mathithio tukubona arua ni Purity Richard Nyuma ya tongeri ya Bamiru bareo Kiraito Murungi mithikali nturi Kiraito Murungi abunge Bamiru MCs na tongeri bangi gutrimana nyuma ya muchemo nejo munini wa Rice na aruo ringi ni bekite gikaro kingi aja kathitune Kamiru gikaro giki kijitonde Miru yonekete take kuibangania na kureta mwe atongeri kathumba baja Miru mwandiki wetu Wantito Muthuri muri ukinetete na mbere kuthuranira na kuthingatira ripoti izi tuketha tuyukuretera twamigwata Atwete na mbere na nteto ingi nandi gikundi kia nthuki mbithi kuma gicigone mbunge bithatu bia Gembe niberekerete biura thirikari ya kaunti ya Meru bakienda itariri otumiri bwa mbetire cia gairi mirandi mwanya kiri budget nthiru nthuki mbithi baba baugite kuri na mirandi kathumba ya gairi kigina ende mirandi eu itira ingwa baugite ni bakwenda gucokerwa ina kukungwa mbetiji cietere nuntungugi itira ritwa Nicholas Chabari no ina report ije Ethra twite thuka county government ureba ati tutete Revolution yeyire kenda services kinya ki mwananchi. Sisi ni watu wale wametengwa kabisa na serikali, especially hata ya county, atupati maendeleo. Babone mbeombithi kuma ntere mwanya cia Gembe bakiuria athirikari ya kaunti ya Meru nitaririe ebora mirandi ira yatengeretwe mbecha mwanka wa 2023 na 2024 ya karire nuntu mirandi imingi mwanka thaino itaruthika na mbecha ciatengetwe lakini ngatu na budget ni kuthomwa ni kukariu lakini uyangira udine history ingi ni aita approved ogeto kwete babara ni kiriki bao ni thirikitie ngui nete bwithitwe loyantu betu mandela 2024 kitho ate onwari ni 2025 na takwa kara cia ya niro cia 2023-2024 budget mwaka yu athirire thaitu ya another here thaitu itite uchora another budget come September kama June ito kuromba county government June ikyo kinyabutari release mbecha cia previous year cia county government release NB to kwenda watu te kwenda mbesa turenda mirandi ta youth ba Egembe region na Egembe ito kwa acknowledge you have left us behind so much na mantu bariria mirandi bia toa milioni mana tuitie euro mbesa ucio nthe batu tukaria karinya batwe twibethana bate kuri mirandi yo tuonete manturene bariuga nonto bokuthuria abonene kuona kaunti ya Meru no akathite na mbere na utigwa anyuma na kinya amanto megie mutumire gwa mbeca utikweleka nonto mwanka athaino bari aria kinya kuria maendeleo makonenie na mwanka mukuruku na mwanka ojo bando batikwebo chukinyira kintu kio ndiaria batu tukaria kaunti ya Meru na ntuba ba area ya Gembe maendeleo yato kuwa abwethwe ni ya 2024 ende kithitu weti maendeleo ya 2024 le lo ya ntobeto ndemborie aya mwaka yuri na atakwagara ningi kwe yoyo na mbesa no nkikwa allocate wa ndele nantu no nkaba kuri mbesa cia youth no nkaba kuri mbesa cia Gembe mbesa cia Gembe cio ndeite kuoneka nacio eta The financial year 2023-2024 no water no project no bwao hakuna kitu hata moja imefanywa. Yet we have a government that is claiming that this project was completed and confirmed by the control of budget. It is very unfortunate. Completing of Damare and maternity, 1 million, nothing done. No maternity, nothing at all. Sisi wote viongozi wa vikundi mbalimbali wa vijana ili tukuje tuangalie na tuongelelee yale mambo yametufinya.
moso kwa county government. Ukiangalia sasa India Igembe, serikali imetuachilia sana moso the county government. Our government imekuwa yani imetuchukulia sisi vijana wa Igembe kama their political tool, kama watu wa kuexploit vyenye wanataka, kama watu they have marked us as a symbol of violence. Kuma Igembe North, Petankulas, Chabari. Akariba maili 10 baria bankene na muito jwa nkunga wodi ne kirwa nari ne bekite muchemanio na maabisa badrikari amwe na maabisa bakumenyera nyomo cia kithaka KWS boni kenda kwariria na kuria ntaira cia kurigeria mpithukiro cia njogu miundene ya Akaribaba bona ndite kurega kunganirwa kwa kumania na winyange bora buthithitwe ni njogu bakiare muchemanio no jijo nibona nitie weru ne muthuro jo bakiuga maabisa ba KWS batibanogaga ndira bethiritwe bakiangaikwa ni njogu iji no munene wa maabisa baba John Mwakima augite bakairutaniria na gutigira kwangaikwa guko niguo kinya muthiaga Kimutegi na ripoti ije. Akariba mairi 10 kuma kirwa na ariba ruthite gikaro na rugamiri banyamu KWS kingo kwariria buranjo gitwikite mpanga kiribo. Hata ukisika hizo waya saa hii hazina moto. Saa hii tuseme hata wakiweka moto hakuna ambeti liko pale. Saa hii mtakuta hata ukikuta moto mchana jioni hakuna moto kwa sababu usiku hakutakuwa na jua kwa sababu natumia sola pale. Sasa wasikuja kutundanganya watu wanakuja kukata mawaya hapo. Askari wanafanya kazi mzuri lakini askari watoshi. Wananchi ndio wanaingia kwa mahindi. Askari wakiwa wamesimama kwa njia hataki kuingia. Wanaambiwa ndovu ndio ile na hataki kuingia. Ndovu sitoa wa ndovu ni karibu tani 5 mpaka 7. Hata kuna wengine wanaenda mpaka 9. Wakikanyanga mahindi, hiyo mahindi itakomaa tena. Sio ni kuharibu. Sasa mimi kuniambia mahindi ije kuliwa na ndovu ni kuniweka takatapu. Sawa? Juu sasa kama amekanyangwa, hiyo mahindi haiwezi kukomaa tena. Akikuja anakuambia akilipi marako ikishatoa mbegu ndovu akuli. Unasikia mtu akipatikania kwa msitu atasikiwa hatua kali, si ndio? Basi tuseme tukipata ndovu nje tukichukulia hatua. Mkurukia Akariba biba kuromba rongiro rwa KWS gotigera iba kumenyera njogu cio itige kubenya ngeri irio biome ndani. Jambo tunaloomba wanyama wakae kwa msitu, sisi tukae vijijini. Kama sio hivyo turundishwe kwa msitu, wanyama warudi wapi? Kama ni tent ama ni nyumba za askari aongezee askari kwa sababu ndovu zinatoka ndovu kama 20. Zikipigwa marisasi zinagawanyika. Zinaenda mbili moja. Askari walali mpaka saa 11 asubuhi. Sasa hivi wakati mtoto atakuja wao na ndovu hapa, ndio utaona watu kutoka serikali wakinangama na makina seta ndio wanakuja kusema poleni sana tutafanya. Tunataka msuia kabla watoto hawajauawa na ndovu ama mtu hawajauawa. Neo ande John Mwakima gicokia matheta ma Akariba bana yete na njira kathumba cha gutigira njogu-ini tigutonya mindani yao kairi. Tunataka tuangalie hii moto ya fence iko na moto ama haina. Naleta askari hapa wawili na bunduki na gari itakuwa inakaa hapa. Hao watakuwa hapa, nimetengeneza hiyo my uniport. Hii kichaka tutakuwa tuna patrol usiku na mchana hapa. Askari watakuwa wanaingia hapa saa 12 jioni. Wanatoka saba crop damage. Hata kama ndovu imepita, si haki ya community forest verification officer aseme kwamba hii hailipwi. Hapana. Yeye anachukua details zako zote, anapiga picha, anasambaza. Wale ndo wataangalia waone ile kiwango atakulipa kulingana na naye imefanywa na nini na ndovu. Na hawezi kusema ati ni miti. Kutoa ndovu sio kitu mpaka uwe na upange budget, gari zitakunywa mafuta, ndege ile itafanya dating, si ndio? Hapa kama itagukia hapa tutengeneze barabara mali itaenda kuichukua kwa sababu lazima tutafanya hiyo. Kusema ukweli mimi mwenyewe nikija hii kazi ya usiku hapa. Hakuna siku sijaingia kwa mahindi. Mimi ndio nasimamia askari wanakuja kazi usiku. Na kama kuna askari ndovu ameingia kwa shamba na amekosa kuingia ndani ya shamba kutoa ndovu, piga simu. Kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera wero weekend nyokambitaga Kimutegi. Akiama bamurandi jori mijo kumenyekana ta Marega Ugoti Water Irrigation Scheme ni bakuromba utethio bwa kujuri kiria bakiuga
nijwithirite jurungami bakiaria baugite bambiririe murandi jukumana na utethio buria bamukirite kuma kiri minista wa Roji Muriithi Mugana kinya gavana Kawira na bete miberethi ya Roji endamwe na bungugeje ni rungami akariba abantura ya ugoti ni batariritie kinya mathina jange jaria bokurukira jarioje kurukwaga akwerwa na bakiuga barabengi baritakuraja kenda kwamukira utungata bubo ni barombete nande kuthangikirwa kenda kubanyiria mathina jaja. Nini chairman wa ugoti Maragera irrigation scheme murandi yoto sokeria CS yoto Eric Komenkatho nontu bwa kumba utokonsinda na rwero asabiwa na tota kugira rwegura na kiri kugira roji ruru muuro ne joula akariba Marega na ugoti baliuga kinyanga bana Kawira na bambiririe katheti abaretera mibeibo emekai inde bando bali na ubatu bunene iromba ni gutethirwa nkuruki ni atongeria kenda gukinyanithiria murandi juju batu itura roje rwa irrigation scheme lakini tura roka irrigation scheme reto da tona gonto go storage ninkoromba ngavana wetu Kawira Mwangaso ratwendete kwena maratasi ya waterpad nitukoromba atwe maratasi yara kenda o individual o muntu istora rwero awe maratasi ne yara batu bongi bure bali nabu akaribaba ugoti ni nyomba ye kuru kwerwana sibitali neji ya ugoti ngabana kore matanete twakirwa akangekoro cia ugoti akasio wandi bethara bena thinene na muno egitara kwewa mwana kore ngekoro inya itwekeleti ana no tubwa kwethira kunara beta kwerwana ni kuraya bagatweka deba bagiana gitara kwegwana ana bagakujera kinyanjera ne betete kwa guswa utethio batwe matanete yeto yayethera yara akweno mawa okia kugwatiro imurimo mwana oge kinyenya aratera manto yaku yakuthuka kwa weto kuromba ngabana ntukwena arua matanete ye yakerwa ete kinya itanda etetumekaga na ni matanete ye yorini ke etena ete daktari kana yewa itanda bila tombo tumira ya wende mwakorote kankorete muno wende mwana omwethe na no ambethi ande na twana tonge lakini ngakera nonto na to weta magoro igonto kora ya sana kwa wa ngabana nala watu tena ngarama ya weta kuraya nonto itwakero matanete yetwa na ya turugore yone kenda twe yaga akue itome machoki nawe ari muteteri Kyoto akachiu aliuga kire kiurite ni MC wao Mithika Mucheke kwa giangwatano na ngavana Kawira na ndiria kariboria witi na mbere gwatwika ni rumi kumakiri we na bali muira na ugesori ngwibo ya nonto kuma antu baba tonya miaka yoyo ethatu lakini ndo ene betheti atia indo ene bari na tutikuthiria no tebio tukuona lakini ngochogeria ngavana nkatho nonto tukuona project chiawe project ino twekire inya kuibo chamani akiwa kwa pipe chiara tukuiboya nonto no tutethia lakini ukethira kwina ngwataniro MCA na gavana tutethia ndwiro twetwathoka saindie bu tutethoka lochi tutere akua nonto manto yara muntu ora wera ni mutongeria otongeretia antu teka wera manto ya me otena ya tere inya mwana otena ya chambua icho ende ni atokare akua gethe yibeganire Kenya yonde ka kwende gwecirie yo na ataruma na asiri na wirumi biretanira bia moera tana kana to mweta ebuinya ebu ketha akawerwa no ntoi makoza kweta mkuruma mwari muntu ene heshima na teka orerie bobo ekaure na to kumutongeria ona ate kuone kama to ne ambi yetu na to remindi apologize na uwe ketha akalebia uwe arekerwe banazo asifiwe meamba kwetha akundete kamwende arange meario ande aulo ate kumenya kuende na uwe na utore are antu na apologize on behalf ya kachio na to kwenda mwira te horu te mwarimu wake arumire na antu bakachio bonde theti atia kana tha kuito kwenda kwira Mucheke na inya speaker county assembly kinya wengwa to kwenda wata mantu ya amenya antu bakachio bathori ni MCA wambi atumira MCA arumana kato ugere batu no twatiro kama ta mathando kuna kiongo no nditu kama tera thando kilomita 3 na mwarimu yako react on tware MC ekuwa batu kama ta thando kuna na tutu yaga tutena mutongeria tuko ya komenya batu kawera gatrona muntu omwera mantu gatrona muntu omwera ambi mantu no ndo twathure muntu wandwa twara kumenya batu katuthura mutongeria mwega mwesimiwa Mucheke ni twaguteyite lakini ete ugo ni twake no rakithukirie lakini nkuona Mucheke kakuwa ate kwenda kura
no ntwokuluka kipindi kya bithatu atakwenda kura ringi endere muntu atirumanaga kinyoke ethe otekwenda kura ringi obati gukira ki ugeta mucio kariatia okiri no karomba ana baku bara utura bakuthura wa baromborekeri wa bera atire wonire nkuma siasa ne gai kambite nkamame musi no kiri amepanya makosa. Dennis Mugendi, weru wikendi, ntulene ugoti uandini akachio, Igembe South, County ya Meru. Tarangu ngutariritie ukabere nyuma yatongere Bamiru bareo kiraito murungi mithika lentore abunge Bamiru MCs na tongere bangi gutrimana nyuma ya muchemano jomonino rice na arua kaire nibekete gikaro kengeja kavetune Kamiru karo giki kijite onde Miru yonekete taka ekuibangania na kureta mwatongere kathumba baja Miru kagitenega ka atuthikiro ragwitite na mbere enteriria chia Thiri Center. Anchokeria tongeria ba mothe bare aja narua nkatho aja tuli atongeria ba kuma kanisa cietu cia Meru County twina atongeria ba Njuri Ncheke original Njuri Ncheke ya Meru County twina atongeria ba Kenya National Union of Teachers ba represented professionals. Twina representatives ba youth na twina representative ba ekuru betu, twina representatives leadership yetu ya Meru County Assembly itongeretwe ni mheshimiwa Mwenda Ali uria ni deputy speaker. Twina members of parliament Tawarabuije ni chairman wao tukaina members baba ingi twina apologies kuma kire mheshimiwa Lahim John Paul Julius Saitumu Dr. Shadrack Mweti Elizabeth Keremia baba ange bonde ivo kariaja twina apologies kuma kire mheshimiwa former CS Peter Munya. Lakini na wamedis twina wa former cabinet secretary, former senator wa Meru County, twina mzee wetu mheshimiwa Kiraito Murungi, former member of parliament, former senator wa Meru County, former cabinet secretary na former governor wa Meru Town, wa Meru County. Twina message ikuma kire our senator Mheshimiwa Kathuri Murungi choka nkuga atiri atongeria bonthe Bamiru bonthe bari aja na mchokeria ntubo bonthe nkatho nuntu bokinya mucemanio jwa narua jojo mucemanio jwa iri jura jongetwa na Nairobi tariki 18 na madhumuni ja kwithwa twina mucemanio jojo ni ati tuonete ni bwega twambirie kugwatanira na twambirie kwaria manto jetu ja Meru County na mono ni untu wa maendeleo jara tukwenda jethu aja ntura yetu ya Meru County kwa ashori betu bamindia barato kaliaja tutio kalina mantu nyingi ja siasa turi aria mantu ngwataniro ya Meru ara Meru iri na ara tukwenda Meru ita miaka ejite na tutegua 2027 hapana tuitete beyond 2027 na kinyake da tukauga tuite mwanga 2040 na ntubati twarie tuli ya Meru tuga twina vision yetu ya Meru 2040 so ikoge madhumuni ja chairman na arua na tukwaria na tukwatanira na ibuije kule andu baba inge bana interest yao cha kisiasa lakini kwa sasa Meru nio number 1 ikiokona mheshimiwa Kiraito ale aja members of parliament batongeretwe ndikiri bale aja county assembly bale aja
our former CS Bwana Mithika Linturi aliaja, our former governor, CS and member of parliament Peter Munya is still part of this. And we want to welcome mtu wote kwenda kugwatana na batwi ni untu wa maendeleo na mikariri yetu na muturire wa Kimeru jura tukwenda Meru ithirwe kari rojo na uke ko anchokeria Meru bothe nkatho na mbwere atiri na ndito kwambiria safari ingi ya kuleta Meru pamoja na twinde tukarungama pamoja tuakinyira nara ange nara kwa siasa tukamenya tukaria, lakini Meru kwanza. Hii ni message yetu na tutomba kurukia Imekuwa kumantira thiri centenare atongere kathomba kuma aja kaunti ne Meru bachumirite kana batirimene kenda gucokadiria kanyoni kira gikwirikana no kaba guchuira mwerekera mantu jegie utongeria bwa Meru. Muthuri muri ukageta nambira kurumira gikaro kiu na tuketha tugukuretera ntitonkuru kiu ria igutukinyira tujikekanya kumeria mata ugeta kuraja ni chokerete na ntitonkuru kiu. Me Tile, Espana Tile, Jamiz Tile na Roman Jamil Tile gauge 28 mate arama gurija gwete kuma magana jana na mirongo rimwe nka magana mugwanja 45 wa kilomita, gauge 30 mate kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 nake. Okenda beshe shia kushorire goro jatoye murangi turiongire na arua ukenere offers shietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni okuruba mwato aja Rhino Mabati twethirwe tutugikondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka tirene ya Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Njaya Mr. na Mrs. Philip Mithika Ntokumari bagwatanite na kamiti ya uthuraniri ni bakubugwata ugeni kirima ketha ja kutha mbeca cibitari iri na ndikinyiti shiringi milioni 4 cia mwari wao uria warikire gututiga gwe tariki 29 cia mweri muthiru ari ICU cibitari ni ya Grace Park nyuma ya mutino jo muthuku jo barabara jura jo wakarikire tariki 26 cia mweri jo 10 mwaka muthiru maketha jaja jakathithe kantuko ikiumia tariki 23 cia mweri jojo kienine kia mawa Catholic Church kwambiria thaa 7:30 cia muthenya. No utumengero yaku ukurukira paybill number 587649 account number 090364 niontu bomantu nkuruki ringa thimo kiri number 0799555347 waranirie na Philip Ntokumari bwinthe ibogwati ugeni. Aro aiboje tana bote karakara ande imbi baba kare moka imbi nko barukira nante kuivangete enkira motu jaka bakara u chap chap aya kwani yako naye mama tipo akiora ya bioria ai bote jojo agita nyanduki wega Raha Premium Kavagara ndarika 5 akinkimanite na nonyiri boy na haraka otemba koja kwa bumo tike boromete jojo kaya yana ruiro ate bako tsadia kuarete motu jaka bagara wa kanyi ya ngarama yorugi okoreru imenoga no kanyi ya madha manto jonde ni sawa na Raha Premium Kavagara. Raha Premium Maize Meal kwa raha ya familia. Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. It's game time. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. I nominate myself. If you're on Access, step up to family and we'll step you up to